Kua tohua mā wai e whakahaere, mā wai hoki e whakatū te whare here hou ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko wiri te whare tuatahika hangaia I raro I te kaupapa tūmata iti a te kāwanatanga. Koinei ngā whenua kua whakatahaina mo te whare here hou, o tira kua tata tutuki ki tā te kāwanatanga e hia. The prison will be designed, financed and built and operated as a public-private partnership. Nō reira, kua mana te kōrero. Ka riro mā ētahi kamupene pēnei a Serco, te oranga o ngā mauhere e whakahaere. Kei te aroa Bill English I naia nei ki ngā whakaitanga. In these contracts, the government is almost always harder on a contractor than it is on its own organisation. Ka kotahi mano ngā moenga ki te whare here hou, e iwarau miriona tāra te utu mo te hanga me te whakahaere. Kei te matapai hoki te minita whakatika tāngata, ka hiki anō ngā tatau. New prison will have to perform 10% better than our public prisons. Tautoko nā hau, nā te mea ko ngā whare here o te kāwanatanga, o tanu mi ngā Māori kei roto. Kāore he tautoko mo ngā kaupapa Māori I reira. Heoi kei te ani pā te āpiti hana mo te haurua o ngā tāngata e mauhereti ana. Te mea ngā tauranga no tā wahi, e mea nei roto I wena whare here, ka piki te raru e pāna ki ngā iwi take. I te kore te kamupene e whakatutuki ki tā te kāwanatanga e matapai tiana, ara kia whakaheke iho ngā tāngata mauhere e hoki ai ki rō whare, ka tāpirihi atu he whaina hei utu, hei whakapātari rānei I te kamupene. The contract will have strong performance incentives, ensuring, in fact locking in, that in this prison we get superior service compared to the rest of the prison service, or the government will actually pay a lower price. Ka tīmata te hanga I te whare here hou hei te paunga o tēnei tautonu. Ko te matapai ka huakina a te tau 2015. Jasmine Pearson, Te Karere.